me mama kwa baba konkonsa hifie aha de agesi ye hu anase yante ye hu ni eten so ye do beba ni asa achechew ye frame nana akosu akoma adodo na frame nana akoma na konkonsa ye de bromo no ebi nie eye a police for akohu koken e wo maame bi week mu de tosu nie eye efia Schwarzenegger atutu bi amane Christian Council for de tosu nie eye sofo bi a wagedin e wo Ghana ha esi Bishop Bernard Anko Heaven ye twa ye ho aba ye ba ye de konkonsa ni cheche mu abro me mama kwa baba biom konkonsa ni cheche mu enie eye ya West Africa Nigeria ena maami bi etu kwan akwa abroche ena custom for gina ne se omu ni se ase kokin e wone ho na omu seche ne bag mu omu ehu hye na maami bi gina nche no mo se muntutu ni tinwi ni afeo bra bi se na ni tinwi de ye dan na kokin bewo na se ye rig na hye ni tinwu ma ye nye dan ye ntutu ewa na omutu maami yirege eno omututu mi se kokin ni abo ni se fufuo ntua eya asem o Ghana for Nigeria for mponie na Ghana for de ye hu de ye besi o mma ye kwhwe video ni yemba Est-ce que Chine va, s'il ne faut pas autochtone des autres? C'est là, ça fait mais. Ouais, c'est bon. Voilà un peu. La peine en zone là. Sofo. Mo video ya yekohye yi. Me ba wi asemi hu koken da. Na koken kwa me hu ye, ane kwa na ye movie. Ena ya ye Ghana ha ta go omu ekoken omu koye ya. Ye kwache omu airport, ane kwa be wi ase omu se ekokunte. Aya asem o. Oba besia pa timi aso akoke woni 360. Ibi kwa ye me wanwa. Aya asem o. Konkonsa ne de adwisi ni. Ya ye fia Schwarzenegger say ontia se Christian Council for Mekasai emfa issue na efa Cecilia Mafo ne Joyce Blessing hu enam say obinim ene asofofo obinum issue ba abonten Christian Council for be ma comment efa hu entino so ontia se etima yenkohwe video ni mbra say na Bible kai wan fa yen so be gu ye ni mase enti dia na Christian Council o maka fa ho obinim dia anka matro letter nya atom hypocrites. This country is so hypocritical. Odwe kwa won tiase obinim anka matro man dia Cecilia Mafo ye no obinim ni ye no times 7 dia Cecilia Mafo ye di obinim ye no times 7 Matsna sia di menim tantan ya twen ya to nebnen makama no to Christian Council no obia ye din na Cecilia Mafo ache Joyce Blessing and we good animase and was super because Joyce is still only Dave Joy him and spiritual by force go to your S. Sadly, we don't have feminists talking about these things. Suddenly, so where are those bitches that call themselves feminists? Where are those bitches? Where the fuck are your bitch ass selves now? And I suddenly say feminists because when they act more pick and choose activism. Pick and choose. It's a pick and choose activism. Video ya yokoshe baye. Ya fia Schwarzenegger. So one tia say
gospel for mienu enya asem a baako agu baako anim ase on be ka hwe emfa ho efiashas nega se won on tiase ntie ma ne ba out ebe tutu bi ma na Christian Council for say and am say Christian Council for say omo de omo protect omo gospel industry no o se won tiase e na oba out na obetutu bi ma na e omo ye twa ye ho abaye ba ye de kaye na bremo Ashafo me mama kwa baba biom konkon sane de adrusu enie eye ya ye sofo panyini a wo Ghana ha ye friend Cosmos Walker say nyame abefa ne 2 times e de nako hell na okobi okupu ya ye kuma actor Bishop Bernard e wo hell a osu se na brabo a obobo no wo ewiase no anso nyame yani enti wantimi anko heaven na ade che na nani so tete no e na oba Facebook no be chote wo say Bishop Bernard entimi anko heaven enam say na brabo anso nyame yani konkwansa na dia adrusi enie eye Zimbabwe e na omo organize program say omo hia British comedian Mr. B na omo tali posters e wo krom ho na into organizers for ne say omo ko akofa Mr. B e wo airport aba na omo du airport no e na omo hu say eye man bi no wa feki say oye Mr. B tuma yongo hwe video ne mbra Wena media for ebo pini one organize program no musa ne say Mr. B a oyo popular I didn't know me who Mr. B oyo popular a mo kofa fake Mr. B I didn't buy no mo say email ne pictures ne videos na omo de send e omo no e kire say wonu ni Mr. B na omo kofa ne buy na omo hu say enye onwa mepamacho aha enye de konkonsa no ebesi mesamo say mo subscribe to my YouTube channel God Sign GH na mo share said ya afufro betimi ahwe bi medamwase